ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi ka Frank Motors. Ka Tata Safari ka SUV ka bapau tam jong ka India. Minta ka lami ha ka jinglong batmai. Ringkat bat khatsan teligi features baningkong e ha ka segment. La play ye ki booking. But ya ki jing tip bakambnya. One shaka Frank Motors lat ko ringi. Lani phone hau number hinyo not Sausan R. Not hinyo khandai hinyo lai. Kinongyalam jong Federation of Khasi Jaintia and Garo Peoples, Southwest Khasi Hills District, hapok ka jingalam jong President uba Kenneth Nonglan, haka arpui trik unai wing ana ja arpulai kila panjing pensyai no Deputy Commissioner jong ka Southwest Khasi Hills District uba Ti Lingwa, halor ka jingpen kala Intermediate Road ka Surok 2 lane ka bapenya so yakashnong Ranikor nong juri Mahesh Khola terter Shadu kashnong Bakmara ya kabala pintre da kadahar construction company. Kaseng lalap kumbasan kilometer AA lapin kala Intermediate Road yakani ka Surok kata nadu ka jingking Ranikor hadu kalat alu waring. Nakaliang jong Deputy Commissioner ulaong ba umdan jingtip AA halor ka jingpen kala Intermediate Road hadu 1 kilometer yakani ka Surok. Bat halor kani kaseng kala bu jingkeli ya kadahar construction company ka ka jingmot balashna pindret yakani ka Surok. Hapedeng ke Surok 2 lane bat hak kejuk ke por ke sengkel ong. Lada ke sorkar baka dahar construction company kimla ban ai jubab ke sengkan shim daki weipat kilinti ki beting e. PGP Southwest Khasi Hills District mentah singing le yoban ya kenduk yo Deputy Commissioner jong ka district ke jongi haga bayar day bat ka Surok Ranikor hadu Bakmara ke baka kilometer jong ka Kalongsan Pupra Ponway kilometer. Tika bangi lengok kalong ba, iya kani kejing tring iyo i bakla iya chat hari ke basusi kalong ba, nak liang juga seng. Hadin bengilayo iya kejing ujor naki pajbak nong syong syong juga dong kathan ke jongi, napok juga distrik ke jongi. Ngilayo ban iya kenduk mentah sengi ban keli jing ban panjing syai no Deputy Commissioner hagaya day bat kani ka Surok. Hari ke ba ngiso tamula kalong ba nakaliang jong DC uang ba ngampat yo AA kita ki kot isla lani ki jing syai pada day bakani ka Surok tingi sul lengok kalong ba iya kani ki jing tray kala iya syai Henry nadu na jing king Ranikor 1 kilometer hadu ha ali koreng halat ali koreng kalong ba la tray tang dang intermediate hari kani ka Surok ngile yo i ba kila tray kadai ka tulen tinggi sulengok makumno ka DPR kalong ba kiniyok man sanction ban penrit kandiat ini ka Surok tinggi bu ijing keli kani ka por kalong ba ya ka ni company ka baterai kani ka Surok ba ke ka ba ka bangi sulengok kalong ba ngilayok man ya keren rubat kani company ki ai yang i ka report kalong ba ka klaim kan tuba ke DPR kan ka Surok iya kan ka 1 kilometer tika bapen lengok yang i kalong ba kam judon ru ka rule man ong ma iya ka juk ka sanction iya ka juk ka Surok ban ong ban pendunak tang melum ki hakikat tu kan kilometer hari ka dei man long bet kumju tineliang yo seng ini ya cek mat kan ka banta hadin bangiliyok ban kenduk yo DC tingila kren syairo nakaliang jongi kaseng hakmat jong DC kalong ba lare kani ka Surok kalong tangkum ni ngimbo man se man haban ya da ka PIL ru nakaliang jong kaseng ngini ya chakmat rengkat ka jing trilang jong ki pajbak nong syong syong jong kani ka dong ka than nomor kani ka kamde ka Surok kamde ka jing mantoy tang ka bantai jongno ri jongno ndri ka de ka jing mantoy jong ka district hibur ko we tinakaliang jong kaseng ngikuak ban ai ka jubab ka wasyai kani ka por ba nakaliang jong ka company kani ka dahar construction la rakam pendep ban tri tulin ya kani ka badangsa nakaliang ka seng wat ban khang ya kani Surok ngilak ban sim takilat kelenti pas kawiru dusi mentah ko jikren jongi uang ba mentah benai kadon kena inspection nadu chief engineer NHIGCL nang ta bat minister belum jungi bencat keludi bat kasang kan syuab mentah istiau hai mentah u benai telada kata ka inspection jungi la kambi kampen huni kum kasang hap sim dikilak kilti da kawai bat kam ban yaki nam ta jimpa jumpa ba ko dong tan